Ibwega muraithiria wa Meru TV barabatinda kanishani barabarari kanishani muthenya wegoro barabari kanishani echo na baranabo kanisha baugire ni nkoro ciago na baranabo bagathi kanishani wentu era bakaga na guthi kanishani na arakunde bwatinda muraithiria wa Meru TV kanira mbere kwange ko wata ugeni kiri metha yetu ya ndeto gorobwe munde kagita kange kega gakathakara twina mbere kwa tukirikanaga gorobwe munde rintu ya inya ya mweri wa 5 mwaka wa 2025 nkirigagira ati manutindite bwega umenyeri ni bwa kaimba muganani yankena itonga aganko wata ugeni gorobwe munde kiri metha ya ndeto kawithira bambita ne Famenas wa Kimathi mwananiria wetu wa mathithio ni Jacqueline Makena na chietu tugachemberia kagitaniaka gatomberie na ikoneni na governor wa county ya Meru mutuma mtu ethinkia na arantere chemekinduri kanisa nine thiritwa kinambere kwe wakiaragiria kana ne thiritwa kinambere kwe akiariria onoki na ara thiritwa kinambere kwe akiaragiria mantu kathomba ama na muno akinambere kwe wakigawira ne botigira ati akathiria ndoire chithiritwa irio agati kadini ya Catholic na thirikari nwira ya gunyuma ya urorari governor Kaura Mwangaza na ara kwithiritwa kwina kuya ngukujie guru ari kithaka kia na arantere chegoji mutuma akiwa kainambere kwa kirutaniria ngugi akube muno na atongoria bonde na kinya kanisa kengotigira ati Meru ikoinambere kwigwa kithiaga bwega mwandiki wetu wa ndeto Adams Muturia wa The Ranger no utwambire na ripoti ino. Governor wa County Meru Reverend Isaac Mutumanto ethinkia karian terete mikundurige shikumba iketiganisti na wetageta na mbere kumba kwithira kiritani ngwe na kanisa nkoroki Mutumanto ethinkia nombete kwithira kimenere bonene ndo ethirite katikati ya Governor Kaura Mwangaza na kanisa ya Katholiki igurura kithaka yake kanisa igira kirintere chiegoji ara Mutumanto ethinkia nombete kwithira kiatho azire kwa ithima watho kumba kwithira gitiire gambaririro katikati thirikari ya County Meru na kanisa ya Katholiki kumba kwithira kithirwa na kanisa kumba kwithira gichokoro kithaka kiayo kwina mamba ya community kana government na kanisa ya Catholic oyaura nda instructed tukwira nda nyunya muma ni uma boe established waziri Maranya wakili nikenda ntikwenda kuibwa thirikari kirwa na antubayo uteo thirikari yomba kwithira kirwa na antubayo kana ni anda bukuona aibu yera twatura iriwa na regoji gavana kang'ang'ana na kanisa ikire ikinya nguo cia yellow cia purple cia red irate aibu ni aibu ende tugacoka kire history no ndunga ina turitere aibu ne ute kaba tweta na mbere kwou kanisa ithire ibu kimenya bwina thirikari ikareti ntobienu agita na mbere kwa ni mutumano wete akethire kare kanisa na utonga bwayo na akawe thirikari ekete tayari kumba kwithira kiro na kanisa ende bakethira kitania niongwe kwa kwe nende na kanisa kithaka community ya nenkere sibitari uteli teto ya wiko ne kana kire thirikari eko itokweleanwa kenya ithaka bya kanisa ili kabokariria ithaka biunde thirikari ni ngavana thirikari ngwe ya government ni okarianto na intobiayo okarianto na intobiranto benabio so otere kaibwa mutuma akiwa akira department ya lands eteigwije kithaka kira kigoteria community kimenyeri ni kanisa ya Catholic kana kanisa ya Methodist kana kanisa ya AIPCA kana kanisa Yondera intobia kanisa kabia karua na mumenyerio mbere ni gavana wa Meru Mutumanto ethingia na aba tongore bra guthiatanite na Reverend Isaac Mutumanto ethinkia ari mubungu wa shombo ketiganisti mporo wa bori ibombete kwithira beka authority ngwebwawe bagiwa na ndeka County Meru ina rera ukiri kira kiba kwenda na kariba Meru bombe kwithira bakiritiro ngwe irware tena muntu wapi ngaba noje kuona ngaba Reverend adomelete ngoyo Reverend miaka 11 years lakini baba ngebale mabishop ituzi bishop wote muruwala miaka kwethate kena to bishop oronge weza mama rokere ayogera imbishop okurowe ni apostle na ndikira kuba Meru ngwe utena nganja
Tukago support, me am behind you. No to, utonge tu ilona ndi ngabana yugo na ugono mwitania mwina tongeria. Na tuwetekanirie leo is in need, Mary is in great need. Lakini with all those problems which Mary is facing on to miaka ilinde ulinde. Ile anende kile ile chonde. Wanangabana ibarabara. Only 2027 mwana nyambeko na abweko ndenda kwega nyenyeke chichake ye kidogo ndenda uboro magitega senator Meru senator boga pagetekeu kana boga kana jaore Judas ya Simon Peter kana renje so boga ugabote mbije na nyuma ya kurikia kanisa ibombera kwetha bakirira karinda ne thoko ya Mikindori ara Reverend Isaac Mutumanto ethinkia karona kanete komba kwithira kimenere bonene oro ari ngavana Kaunti Meru kwa era Mwangaza ikira kwa era Mwangaza etete na mbere komba kwithira kimenere ture mutuma komba kwithira gichukira itingoche ira bonya bichine anto alitingoge ba kaunti ngiri itandatu kinoruara nende kawera ainge tienteto yumetandao ne ate mutuma na arachokerie chai kere ofisi cia ici ndi kachayerewe atoka mete ng'ombe ciawe na ntumburi ayewe chaikewe utwira na karetie kana kamero boraka twa bwe Mikindori kana kamero iwora cieta kana kamero akwende huko Kiripoti ya Meru TV kumatieni Betanda Msmuturia wa Virinja. We Adams Muturia Virinja nonto bwa riboti yenu na njira enkinyaniri kutukirekana riboti yenu tuthi na arendi ankiama kana tongore kiama kia ODM makuma kaunti ya Tharaka Nithi kaunti ya Meru na kinya kaunti ya Embu bethere tobe na muchemani wago na arantere chechuka na bethere tubakina mbere kwa bakerageria mantu mwanya na munonkuruki bakiromba munini wa rais Professor Kithure Kindiki utigira tena kuba watu wageni obichini yake non tunaonekanite kuwata mbaru itwaria mutongore wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga na rais wa Kenya Samuel Ruto kuinambere kwa kiwata na araba ugite ngwataniro eno kana wetu obichini uko ukainambere kwa wikiono nageria goma ati Kindiki na kuwata mbaru etware ya Raila na Ruto kwegwa bare yamo mwandiki wetu wa Ndeto Muremi wa Mbogo nwewe na riboti eno Kiama kia ODM ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi, kaunti ya Embu na kaunti ya Meru batongorere twimukaririete wa kiama gikindeni ya kaunti ya Embu Moses Wamuru ibakomanite mujeni wa Chuka Kingo kwa radio thina mbere bwa kiama gikindeni ya kaunti ino ire ithatu. Our EPO Vice Chairman Mr. Jao, who is with us here, will assume leadership in Tharaka Nithi from today and ensure continuity as we prepare for elections in accordance with our party structures. Akiaria Wamuru augite akiama babaiba kugwata mbaru thirikari ya ngwataniro gatigatika rais William Ruto na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. As ODM leadership in Embu County and Upper Eastern Region, we affirm our unwavering support for the broad-based government initiative. ODM stand for unity, inclusion, and progressive politics. We recognize the importance of working with like-minded partners to shape a better, more equitable future for all Kenyans. Bakiuga wana thirikari cha kaunti chibateri kuthingata itua ria thirikari nene na kuthungiria kiama ba ODM ndeni ya thirikari cha kaunti Kingo kugwata mbaru thirikari ya ngwataniro. In the spirit of the broad-based government, I wish to respectively request the county leadership across the region to consider ODM leaders for available opportunities in their counties. Inclusivity at all levels is essential to achieving meaningful unity and national development. Arakinya baurite munini wa rais Professor Kithure Kindiki banoe kuandika antu ba ODM obisini yake njira imwe ya kugwata ngwataniro ya Ruto na Raila mbaru. I urge our EPO Deputy President
to fall in the footstep of his boss, the president, and our party leader by considering ODM leaders in the region for national appointment and opportunities. ODM leaders have shown commitment to the national agenda and deserve to be part of the journey towards a united and prosperous Kenya. Mothia ni baugite bakathi na mbere kugwata mbaru urumo bwa Kenya bata kuthingata mpatho cia giciaca kana murugamo wa kiamano wa kiriku. We call upon all leaders and our partners in the Burundi-based government to extend the oil leaf branch of unity to ODM leaders across the counties. True national unity demand that all progressive voices be heard and represented. ODM remain steadfast, we are focused, we are ready, and we are here to stay. Kiripotera Meru TV kuma mujini munene wa Chuka Mbita murimi wa Mbogo. Ibwega na bwatongoria Kathumba ibagi siasi bethiritwo bakirikana kanisani ya New Apostolic Church na arante cha KK na arabethiritwo bakina mbere kwigwa bakiariria mantu Kathumba na ikigongwana kia semina ya nabanini irethiritwo kina mbere untuko bakiaria tongore baba bethiritwo bakina mbere kwa bakiromba kanisa utigira ati ni kuina mbere kwigwa kirombera mugongo wetu wa Kenya na muno kinya kurombera mbeu mbithi kengo baina mbere kwa bakiomba na mantuni mao mukiri wa Nkonja nwewe na riboti ino. Niki udhurano kia makanisa ya New Apostolic mteresa kiki inono mutu ategembe North araba kudhurani tenteriji na Mauritania ndukembethe iraba weta Divine Youth Service yutongore twene Distress Apostle Noel Joseph Opemba mteresa kiki inono mutu ate dila atongore Kathumba Meru baukinyete kiki udhurano ke naende Mauritania yake muno yake olotera ndukembethe na bakiorwa pombe kuibera bakebana na mantu ya tebui amwana ndawa kinya siambogita na kinya manto yako ni mitandao na ma product of youth nandu kumithekire anababete na njui bande imekuwa yenu nandu kiongora hiyo anababete tafadhali tusitumie madawa za kulevya matumira dawa za kulevya tusikofende sheria tukaona sheria do something with your life wewe mtunogo mwe ukonie mtoro hii Mungu amekupea tumia vizuri bila Mungu akwete bitumira kwa nauliza wale wanafaa maswali na wao baba agirite shiria na ukishindwa kuniuliza mtume wa wilaya yako hapa na Mungu ndiye apostolale kule Mr. Apostle. Thank you apostle. Jana nilikuwa naangalia maneno ya Facebook naona watu wanasema TB 200 inapotea na watoto wamechukuliwa na sampuli. Nilikuwa tunaomba tu kidogo hata kama tuko na challenges ni vizuri tuache kuharibu jina yetu kwa sababu hatuna mahali nyingine tunaweza. Tafadhali mtuombe Kenya yetu first and foremost. Kuna changamoto mingi sana katika tumwetu. Na naomba ya kwamba mtuombe ili tuzidi kuwa na amani, tuwe na ushirikiano, tupendane na tuweze kuheshimiana kutoka uongozini hadi pale chini. Inaweka effort hata njia ya social transformation, kuangalia pia maisha ya watu. Tukiangalia maisha ya kwenda juu, tuangalia hata ile yako chini. Mimi ndio kazi nafanya. Kufanya kazi na watu ili watu wajisaidie wenyewe. Kwa sababu sina pia ni mingi. There are many social issues. And as the leader, as the father of this community, you can bring the people to think about the issues. Education kidogo jana technical school here at Kaenu. Tunaongea mambo yake, tuko na changamoto kwa vijana wetu. Mbona hatuyazi wanafunzi 10,000 pale? Hiyo nitaachia Hilary na hawa wachungaji wote. Kwa sababu this is the flock that is supposed to be there. Muno endekere ari Kathumba muno barabara thirikari ni angavana Mutumantu Ethingia na kinyario MCA wa Mwathi Noe Mutungi ni bawete ate ntere isi ya Rwanda ni sitengeni milioni Kathumba sekwethira sikuria ntere igi kutoka Ndomoru mpaka kuja hapa Kachuru. Hawa watu wametutafutia more than 400 million
kutengeneza mahospitali, market, mashule. Kama hapa kwetu Bullo tuko na dispensary, iko na maternity ya 50 million. Ile tunapatiwa ni gavana pamoja na hawa mjumbe wetu kupitia the Horn of Africa. Turuno tuko kumyena public la direction kenda tumba kubukwita miradi yonze tuwa inara ya milioni manele. Mkiripotera Meru TV kuma KK nono mutu ategembe North Mbita Mukiri Onkonja Kunja nuntu bwa riboti inu nio sisi wa kithomo kaunti ya Meru nethiritwe kina mbere kwa gicokia nkatho cia mwanya akiri gavana wa kaunti ino Mutuma Mtwethinki nuntu bwa kwina mbere kwa kimunenkera kanya thirikari-ini yake na utungata ta waziri uyu wa kithomo na arethiritwe kina mbere kwa kia wirane utigira ati kaina mbere kwa kirutaniria utigira ati doketi no nenkeretwe kaina mbere kwigua ikithia wega mwaniki wetu wa Ndeto Murithi Waba no na riboti ino. Bateri mwene micheni ya Athi Catholic Church amwe na Kristo na batongeretie na kumera gukungwira na gukenera umma wao urore mumemba wa kanisa eji kuma tene Daktari Esther Rukunga gukungwira gukutaro kwawe na gutwika waziri wa kithomo ndene ya kaunti ya Meru. Kwejoteka kiri Madam Esther ngogere alitete kanisa-ini iji ni nene tugeta twambiritie kinya kanisa ria nkuru gitikia ukariro batiri mwotumite ugejoteka itija bira biriara tutitura turia twana tunthe tura tutune tutebefte nwogurire kwina itebio kinya 20 binene bibi ukariro byo plastic nwogurite na ngugingi nyingi ria alitete wanka wa ibwega unto bwa Esther ejete kuchokia nkatho ki Murungu era Murungu ibwega unto bwa shewe kana chewe Murungu aramunenkere amunenkera gitikiu kenda bako kutumikira wananchi ba Meru County na Kenya onde. Asante sana. Akristo baba amwe na aturi bantureje yathi bagwiritwe na kikeno gikinene ni bagwatite ugeni Esther Rukunga lene kanisa-ini iji na kumugwirirwa na nyingi gukatha mwathani ni untu bwa kutwika wena ndi ni mutongeria wa Meru County no mwea ethira ibowiritwe no ntu bwa gavana wetu kwa mwana wetu etekia CC dinge impe na nkemi ndere gavana wetu Reverend Isaac Mutuma Mtwethinki iboya saiti na batwe tore antu ba akachio no pare house ye yathi ito mwera iboya buru no ntu bwa kwethira nonere mwana wetu no kugwa o Esther Dr. Esther Rukunga no kugwa kwa CC education bakiaria bakarite gavana wa Meru Reverend Mutuma Mtwethinki ni boriti Meru nikenda bakomba kwa kanya gavana wa Meru nikenda kenta na mbere kurita ngugi na nikenda komba kurekebisha Meru na yumbe kukarora kwagirite na tukamwa kanya pio abange Meru ire rari gwita kombo na itugwitikia Meru au twetirite tutikuigwa kwena thina thai na itugwitikia twina imani Meru egeta na mbere bwega njarene cia Isaac Mutuma Mtwethinki na kuma thai mbwire Mtwethinki kanya tumurombere saidi na tumwe kanya abanganie thirikari ikenda turitira ngwe Meru nondu thai Meru itworete katurangana lakini thai tusaite atia thai twinokiri na gavana wetu na kurita ngwe bwega na ndiguo ntukuona twina CC na murombe CC mbiambo
Waziri Daktari Esther Lukunga akiaria na coketie nkatho kiri Murungu o amwe na Kristo ba kanitha iji na nkuruki gucokeria ngavana Mutuma nkatho nontu bwa kumutara aria arombete antu nikenda bakomba kwa ngavana kanya nikenda komba kubanga Meru na yumbe gukara uria kwagirite na kumwitongeria akiukaga we akarita ngugi na njira ya kwinyia na kuthikira antu na nyingi gwitira moro toro jwa jwagirite mbere anchokia nkatho ki Murungu nontu bwa ututethia na muno nkuruki nontu bwa umpa kitiki kia waziri ntora ndiki bairwe ruone nchokerie His Excellency Isaac Mutuma Ntwethinkia, the Governor of Meru County. Ndimuchokerie nkatho nontu imwendi Murungu nontu ukerwa wewe population ya antu ba Meru County ni nene muno na kutara antu 10 just 10 kuma kire antu bau bonde eu injare Murungu. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya Mirigoni ya Igembe Athi Akachiu. Ibwega nuntu bwa riboti enu tukithina mbere na ndero chietu tuthinara ntere che South Imenti nara mujumbe wa tere ino Shandra kumweti ya dhiretu waki nambere kwa gitambitu wa kire mwingi utigira bako inambere kwa igwa bakibu magire kire mwishamani wa mwingi kuruta maoni maigeni na mbesha mutaratara wa dhiretu waki nambere kwa ukiringu wandebe ni ajumbe untu mwanya Jeff wakituma nutu bangirite riboti ino. Ondiria mbunge inene ikambiri karobia mwingi kana public participation muthenya jwa ruju nikenda mwingi bagaita uge bwao kiri mantu jegi murandi jwa NGCDF. Nawe mujumbe wa South Imenti Daktari Shandra Kumweti akiaria kanisene ntere cha mitungu muthenya jwa narua ni arombete akariba gichiko mbunge kiawe kumira na wingi nikenda bagaita uge bwao kagite na gaga kwambiria ruju kwina public participation. Public participation yeje ni kuburia ibo kwenda NGCDF kana yabweta CDF ekirwa ke constitution irwa ni kumba kugairwa mbesha kana itewe nandi ibwe bogachokia kiuria kiu butina faida ya NGCDF nandi bumire nabo yuririe form yu weta bukathoma ntabo yuririe ni kana bukojuriria ende bumenye faida ile yoke CDF ya tewa mashukuru jenu kugera CDF ira thithaia ibwe bukamira gwakara no ntunandi ibwe kwithwe ile ali auria ikairwa mbeze kigitatia ikagitirwa mbese ikigitirwa ni untu kinya bugwati mbaru ni Hangington Muiruri constituency manager ja South Imenti bantu ma NGCDF kwina thiri kwina mbesa maita jathatu jaratu wejagwa na mbono tweja mbesa ira wonaga ikithiruka na mama iri thiruka kana ututhura tukimwita women rep mbesa itithachie giceria mbesa ine imwe ira tukurua tukaurua ne bokwenda ciekirwo giceria mbese cia oversight ya Senate oversight mbese ile wonaga kathuri murungi rira ona kwenjira akero kwenjira kwenjwa ne kaunti antu fulani ukone tangite kuona njira eu atumagira mbese ciawe mbati reu ne tukwenda gwikirwa mbesa thirikari enda ciekirwe mbesa cia oversight ira senator agatumagira nikendeta kuona katha ngugire kuritwa ne county ni kulitwa bwega kana te kulitwa bwega there na mbesa na kithomo kiriuga uju tutigekira mbesa nuntu bwa kathuri murungi na mbesa itekirwa nuntu bwa kairemia na mbesa itekirwa KNGCDF nuntu bwa Dr. Shandra Kumweti irekirwa nuntu bwa mujumbe ore wonde ukethera thuritwe ni arena wake aria muthomi na muthunjio siasa Oscar Mutugi na ugite mbeca ici cikeja kweberwa janthiguru gikethire gicoka na nyuma kwithirwa thaici kwina rwaria ro kwithirwa
tukeberia NG-CDF kana CDF kuringana na uria antu bamita ikakarajeka ikwandu kana igucoka nyuma ke intention iria yario ya mbere ya katiba ya kwithirwo ikienable CDF na development mashinani. Igitarira CDF ithiritwo irio ni ithiritwo ikiguna antu baingi sana ituizenene ira bursaries ni gunite ana na bursaries rimwe kinya kethera barabara imwe ichi overlap cia CDF na cia county government ni ithiritwo igitetheria sana na kuthithia barabara imwe cia ntura iria thirikari kana mbeca ciikuraja citingomba kwithirwa cikithithia na thaira tukwenda ku encourage devolution kana resources chuma na aria rwaria rura rubati kwithirwa rurio actually irwa kuongera CDF na ku empower members of parliament nkuruki ni aria kirikiria Oscar Mutugi akuga na ije gichunti gikinene gia Kenya bagetikanirie na mbiru ije na kuria thirikari nande ni thire kirungama na uge ba mukenya na yendekithia ria mwananchi kwithirwa kithithia gintu gito public participation kana gwita kuweza na uge bwawe on kethera NG-CDF ni bati kwithirwa kiendelea kukeza kwithirwa kama process hiyo ya public participation ikathithwa ntegwitikia kwi mwananchi umba kuga CDF ni abolished na kukeza kwithirwa ikathithwa na njira iria batiri kuthithwa unde na umama ananchi baraba ingi bakauga CDF ni thirwe ikiendelea kwithirwa irio na kuombeka ni gwatithu inya nkuruki kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma ibwega na kumana riboti ino ya Jeff tukona kanyaga kuono kanini lakini minyothi kuraya muraithiri wa Meru TV no ntingo chokera kengo tukaina mbere kwetu tukiendelea na ndero cha Meru TV ugoro. Anuiji no araniri no bichichia Meru TV na Dhere FM wakaigwa kule nonto bote okugweria kumakire programu ire igwetaruone nandi no tume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana turingire thimo gukurokira 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya. Ugeja kwithira no guchwa antu aega akurea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na beyond Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithembe thatu standard, superior na executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio chiomba kujuki kundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagirwa iri na gwakara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Regis na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya Roger wa Murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor fitness center nayo iri na kliniki ya michezo na team
building kuthithia michemanio mirano ona biatho oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Peaks Hotel bali na kambi mwitone jo Mount Kenya na aria baikagia anto kuthithia forest camping na kuthoma mantu jama ingija guchia kakirime karie na mitorire. Nkroki ne babangaga guitia kirema kia Mount Kenya Mwanka Point Elenana iria irimita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya area. Peaks Hotel na Nyuki ire kilomita 3 wake mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite Bwamero. Kumenya manto nkroki ringathimo gukrokira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@peakshotel.co.ke na website ni www.peakshotels.co.ke. Peaks Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Bwega tukuinambere kwa tuicho kagira kairi murithiri wa Meru TV katuinambere kwa tukiendeleaga na ndero chetu na tudinara ntere chaburi na ara mujumbe wa ntere no mugambire ndikire thire twakinambere kwa kinyawa gitambitwa kire kariba gontuko kwa bumiri na kuruta webwao kire mantu makonenie na mbesha kana muswanda wa mbesha ra withire twakinambere kwa igwa ukiaragiru naona withire twakinambere kwa kireta ngurugutira umunene andeni ndeguro yetu ya Kenya. Mwende wa laibuni niwewe na ripoti yenu. Tariki inya tariki ithano ithandatu mugwanja ale akamuriho nuntu itukuthithia public participation mantuja National Government CDF Fund. Ni mbunge wa Borere ndikiri Mugambi akiwatogenia kariba Bore amo na Mameru yonthe na nikiri mucemanio mwingi yorayweregeri kuthithika Meru nikenda kuoya maoni ya mwingi yakonie mbeca ira ciuma kiri thirikari mwanka kiri cigo mbunge ira ciethirite ciena ngucania atene ka mbunge na mangavana arare ndikiri atariritie mutaratara yo mbeca ibura ciambiririe kuma kaita kamututigire ici Mwai Kibaki gukarite kwina ngucania nyingi muno gukurukira antu bamwe baraba gutora wikia National Government CDF Fund nala kotini bakiugaga it is unconstitutional. Fund yeje yambererwa ni His Excellency the late President Mwai Kibaki nambuga antu baba ingi ndene ya Kenya ibayora His Excellency the late Kibaki athithirie mantu ja uchumi na mono mantu ja kithomo aikwagire na mujandara na jo aletwa ale mbunge na jo akorokua gwatuika kwithio kina kigina ya 2.5% ya mbeca cia thirikari ciikire National Constituency Development Fund. Bunge ne kurukia 2015 amendment cia the CDF Act. So taso ireleo ne act ireleo before 2015. Kulukia etana mbere na atariritie moguni kathumba ya icigo mbunge biona kumania na mbeca iyi akiwa maweato na matura na yumanitie na mbeca iyi cia CDF. Devolution ni ejire correct
lakini still kwena mantu fulani mono ja security ni nyanya kithomo jata devolved tuja agriculture mantu ja barabara mantu ja social services nyingi kwa county government, and therefore ve sheria to appropriate National Assembly sheja kulingana na the devolved functions ngwenda kwera antu babore na antu bameru kwa jumla ukejotega maendeleo yaje ndete nturene mono ja kithomo ja konie CDF basari ile chido shirio automatic na chia kila mtu guta na mapendeleo imbasari chia national government under CDF manto ja vijana sports na environment is very pronounced deni ya CDF na member of parliament utene wa kesi ushaka dene ya national management ya CDF oni ndio overseer nale CDF dene ya katiba na board yao esetine katiba ile tongere tu chairman wa CDF na secretary ya fund manager ko uteno member of parliament akwejera. The only thing member of parliament na kuthiuruka constituency yonde akona chukuru Kariojo akiwa wekeni pesa hapo aja kwa polisi ku Kariojo wekeni pesa hapo. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wala Iboni Iboyega Mwende wa Raiboni no ntubwa ribotinu na njira enkinyanere kuna mugomoro rabangeto kwegua leo wali mibarabani ni bakuston wethire toki na mbere ko kironge kwa ni mukaririgete wao ribotira tobanganiritwe ni Jeff Wagituma. Nawe Silas Kirimi mukaririgete wa Kusto ajanthigurune ya Kenya na tiritie mugomo jwari miba majani jurari jwambirie muthenya jwa rujo mugomo na jwari jwambirie nuntu bwarimi kwithira bagitero majani ibandene ingwita mugomo jurari jwambirie rujo wagiteo arimi betu teka kwigukari na inkumenya kwiro kwiragwa kanto kamutongeria onwa ne antu baria lakini Kusto toteona wa kinyani ni twaragia mantu jaja reo akiaria na metha ya nteto ya Meru TV mukaririgite ujo na ugite bajukitie tagaria riri nyuma ya erekitheri ba majani kukaranthi na kiama giki gya Kusto na ura director ba reactire barathithirie bai barajukiria atua na betikirie kuja kuona kiama giki paraniria akio bakieresa kia giatuma bata majani oya ura baberite na iberekererie baugo batare na nguge guta majani kabetite bona majani ya factory ciao ni kuorite ni kwinama kyo giatumire baugo majani yaraithagwe na barega baugo batugite majani yatewe itwaboririe ne atajatejagwa batwira iturani twatumirwe bapanikire bakareja bamakania bare akuthingata kuraitha majani uraja kari batera anto majani na betikirie majani uija atejagwa jatithuki chonde na nundu bontu bou twaraniria na njira ndaja tuonane atakumba kuthithika twetikaniria bageta batigithie turani tu guta majani na bakajukagia majani ja mega na inya twitwikia matwetikiria majani quality ora tutuja mala majani tuthangu twiri na muchuriro twendelee gutua o na twetikaniria rira turani tugutumwa naja ibandene kuja guchwa kuraitha majani ibatige gukurukaga bona muntu umwe majani jathuki bajukia bonde majani jathuki ibaraithage murimi kwa murimi arekite majani jawe kenda jono jaje na kathina jataro na tijengwa ni aria kurombokethibwa majani bwete na mbere muthenya jwa rujo na kinya kuromba ene majani bethire bagitega majani jaga jokethwa ni akethibao atukuromba arimi betu bete na mbere uketha majani tweteta na mbere kwaraniria na director ba
factory chieto kenda murimi ona gioto kiao aragura unge nkaromba murimi raithagira mukethi waku majani ukona na uketha majani jaja bui no ntomba kwitha inyawa iketha majani atebugia ikia factory na ikia factory majani jeya kareta thina kenda tumenya gwitania keraia kuraitha ni turagwatanire murimi akaraithaira majani jao jaja ikitu imukethi ketha twokethete wengwa Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Wega Jeff Wagitumanu ntubari botinu na kire arimi bonde mugomo nunaterirwe kwogu gantu barute ngoge nonto ne tuga kagita konde ngoge numutira nyani wa mugongo tukirekana riboti ino nwakearia Professor Kidora Kende Kurene munini wa mutongoro mugongo na ntecho atondo na ndere twake nambere kwa kiaragiria mantu kathomba mareo mantu makonenie na uguriboeria kiuga uguribobu kainambere kwa bugeti na munonkuruki akinambere kwa gitariri na kuga ati barabara chema umau kainambere kwigwa ikirio kagwa na kuthondekwa kaingo gutira ati maendeleo makoinambere kwa makionekanaga bwega nthiguruni. Kwa hivyo barabara zetu, all the stalled road projects including Mau Mau roads will be revived, built and completed in the next 2 years before the next election. Stima mahali stima haijafika, tuko na last mile program hapa Gatondo North, connectivity iko chini. Tutahakikisha kwamba tumeongeza nyumba zetu ambazo ziko na stima hapa Kiambu na Gatondo North na sehemu zingine za Kenya. Mwisho tukasema hivi, tukasema lazima tutafute njia hawa wanabiashara wetu wadogo wadogo, hata tukiwajengea soko, hata tukiwasaidia na njia zingine kama training ya bodaboda, bado wanahitaji capital kidogo ya kuendesha mambo yao. They still require some capital to run their affairs. Small scale traders, mama mboga wanahitaji pesa kidogo ya kuongeza stock ile wataingia nayo katika modern market ambayo tunajenga. Neguo kana teguo. Siku ya leo tuko hapa kuinua hawa wanabiashara wetu wadogo wadogo, wakiwemo watu ya bodaboda, wapate stock, wapate pesa ya kuendesha kazi yao ya ambayo inawaletea riziki ya kila siku. Na tukasema hiyo ndio bottom. Lakini nasikia kuna watu wengine wanasema tuachane na hiyo maneno. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee kujenga barabara? Tuendelee kujenga masoko? Tuendelee kuweka stima? Tuendelee kutafutia kina mama na vijana na watu ya bodaboda pesa ya kuendesha biashara? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee kutafuta soko ya kahawa na majani chai na maziwa? Tuongeze bei ya maziwa kwa sababu ilikuwa 37 wakati tumeingia. Sasa KCC inanunua na 50. Tunataka tuisongeshe juu kidogo kwa sababu inawezekana hiyo bei ya sasa tuiongeze ifike 60 ama hata 70. Bwega nuntu bwa